A creación. Hola. Son Miguel Canalejo, actor protagonista de Xan, guionista, coproductor executivo. Son un dos responsables de Xan. E o que acabamos de ver é un sketch sobre a figura do apóstolo Santiago. Nel, a premisa cómica, o que fai graza, é que o apóstolo Santiago está moi canso de facer o camiño e ten que parar para descansar os pés. No embargantes, esta premisa non se sostén. Na realidade, o apóstolo Santiago non fixo o camiño de Santiago. Por iso é imposible que padecese a dor que sofre neste capítulo. Desde aquí, o equipo de Xan quere mandar unha desculpa á familia do apóstolo Santiago, así como lembrarnos a todos a importancia da creación audiovisual galega con rigor histórico, sempre desde o Moi ben, Miguel, desculpade na casa. Entón, según estás comentando, según entendo, ti chámasme para facer algo que non ten puto rigor histórico, non? Un erro de documentación. Un erro de documentación, moi ben, pero agora estás desculpando co apóstolo Santiago. Cos familiares. O apóstolo Santiago creo que non vai recibir as desculpas. Creo, No, chámame para... Que carallo, mira. Ahora é que temos este espazo alquilado e temos que rematar. Vale, de acordo, entón non teño nada que dicir. Estupendo, pois entón podo continuar Xulio, por favor, non é o late, Xulio. Ese é o teu rigor histórico. De aquí? Xulio, o guión hai meses de traballo. Non, Xulio. Chámasme porque somos amigos para facer unha colaboración gratuita. Eu non pedín nada, pero entendo que ti vasme dar algo un pouco currado, traballado, con rigor histórico, un pouco que eu non quede como carallo e que se te desculpes conmigo. Mira, non Xulio, apóstolo Santiago. penso que se queres falar disto, o mellor é que falemos fora. Por suposto, imos falalo fora. Saca aina por riba, aina por riba de chulito, queres ir fora a falar. As gafas. Pero que son gafas de juja, aquí todo mentira, coño. As túas ideas, Miguel, as túas ideas son todas ideas de merda, son basura. Con rigor histórico, Miguel, rigor histórico. E se te desculpas con alguén, descúlpate conmigo, non co puto apóstolo Santiago, Miguel. Repite conmigo, Miguel, rigor histórico. Rigor histórico. Words, I don't know what to say. This world is crazy in many special ways. I'm lost for words, I don't know what to say. My brain is hurting, brain is hurting, my brain is hurting, brain is hurting.